created using the N-Track Studio app. Umugore wanjye ihangane hari ahantu mu bakirezi bataza barenza isaha y'isaa tanu, ubwo twanyaruka tukajya kureba nimba twabona ibyo kurya. Abase kandi n'abandi batangiye kunkumangira ngiye nigiriye ku meza iski bite byanyu muragenzwa n'iki mwabatindira? Ubutumwa twari tubazanye. Ubuki? Ubutumwa bumeze gute? Urahari nyine bw'iki? mwaduha kare mukabwumva. Ubutumwa bw'igihugu, ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bw'iki? Ubutumwa bwanyu. Ubutumwa bwacu? Mba urugo ntabwo rugendamo abantu nkamwe. Turabaririye mu bwumve. Okay. Sawa. Baye amahirwe yo kwinjira mu rugo rwanjye. Ngaho mwinjire. Tukoba rero. Okay, ngaho mumugure ubutumwa munzaniye. Ubutumwa kimuzanye? Umutavuga, ubutumwa kimuzanye? Urimo murantinza ndashaka kwigira ku meza. Urimo murantinza, ni ubutumwa kimuzanye? Kuvuga muhagaze ntibishoboka se? Okay, ngaho mwicare. Muragenzwa n'iki? Murashuje, murakingura, arambwira ngo munzaniye ubutumwa, mbaha ikaze. Usanzwe urugo rwacu ntijya rwinjiramo abatindi nkamwe, jya munogosha imisatsi. Se muri umugore n'umugabo? Uri umugabo wuyu? So umusatsi ugaragaza umuntu w'umugabo? Okay, tutarambiranye ndashaka kwirira mumbwira ikibagenza. Ariko abantu mwabaye mu ufite ubushobozi hano ni kuri famusi mba mubwira wa mugore we. Mba nyine mubwire neza. Ibintu byose ubona aha nabibonye bingoye kandi ntawamfashe kubibona. Icya mbere rero mubwire we gasopo, sindi umugabo waguteye inda, kuba utwite ibyo ntabwo bindeba. Ntabwo uri inshongore. Icya kabiri turi kujyana, sindi sogokuru wawe, yewe sindi n'umuryango ufasha abashonje ku isi. Urugo se ni rufasha imbabare se? Tubaye ku biryo? Ubwo nibwo butumwa mwavugaga mu nzabire? Ni ubwo ngubwo? Umva yavuze ngo musohokere mu nzu ahubwo mu mwanya rero ndakigabo musohokere mu nzu. Sohokere mu nzu koko. Wavuze ngo musohokere mu nzu. Ntabwo nshaka ibintu by'ibanga. Musohokere mu nzu. Oshi! Mugende nta soni. Mwumvire ahangaha. Ariko babe, siko twatwashyize n'umuyaga. Ndabumva. Ndarimba tukabafasha. Tubafasha? Tubafasha iki? Iki kiri hano nabonye ntavunitse. Tubafasha. Ariko abagore mwabaye muto. Iki? Urambwira iki? Uramuhara twite birabutse n'ibifite. Watwite n'ibimureba sinjye wayimuteye. Yego afite umugabo ariko barakina. Mba nkubwira wa mugore, ntabwo nshaka ayo magambo yawe. Utabona ibi biryo biri ahangaha, ibi byose biri ahangaha. Byiruka ko nta n'ifoke wazanye. Urugo ni urwanjye, ntabwo nshaka umuntu uvogera mu bintu byanjye. Ibintu nabibonye mvunitse. Ujya wibuka ko waje
kintu na kimwe ufite none utangiye kuzanamo amarangamutima ngo kubafasha se iki wumva nta kintu na kimwe hano wemerewe niba nanze ikintu banyanze urafasha iki se genda ipamuse